Мы проговорили про мужчин, Mes pakalbėjome apie vyrus, как быть успешным на 360 kaip градусов. būti sėkmingu 360 laipsnių kampu. Логично, мы здесь не остановимся Žinoma, kad mes čia dabar nesustosime и поговорим, как женщины быть успешной. ir dabar pabandykime pakalbėti, kaip sėkmingai Быть būti такой moteriai. женой, Būti tokia чтобы žmona, муж говорил: Господи, слава тебе за мою жену. kad vyras galėtų pasakyti viešpatie šlovėtą už mano Чтобы žmoną, дети вставали и хвалили маму. kad vaikai pabūdė girtų savo mamą, Чтобы в церкви говорили: нам бы побольше таких сестер. kad bažnyčioje būtų kalbama, kad daugiau Dievas pasiūstų tokių seserų И в бизнесе говорили: приведи еще больше таких, как ты. ir versle, kad būtų kalbama atves daugiau tokių kaip tu. Мы в конце первой сессии задали вопрос. Pirmos sesijos pabaigoje mes užduojam tokį klausimą. Возможно ли Ar быть įmanoma успешным мужчиной на 360 градусов? būti sėkmingų vyrų 360 laipsnių kampu? И ответ звучит «да». Ir atsakymas skambėjo taip. Второй вопрос: легко ли это? Ir antras klausimas buvo, ar tai yra lengva padaryti. Вопрос какой? Ответ какой? Нет, да. Нет. Мужчина Ar легко, tikrai atsakymas buvo taip? женщиной сложнее. Итак, наша задача Taigi mūsų užduotis посмотреть сейчас, pasižiūrėti dabar, можно ли быть успешной женщиной на 360 ar įmanoma градусов? būti sėkminga moterimi 360 laipsnių aplinkui, turbūt ne. Можно ли? Ar įmanoma? Что вы скажете? Ką jūs pasakysite? Taip. Легко ли? Ar lengva tai padaryti? Женщины какие расслабленные здесь, хорошо. Moteris iš tiesų šaunios, nes aš girdžiu tuos taip. Как сделать так, чтобы это было в балансе? Kaip padaryti, kad visa tai būtų subalansuota? Мы говорили с вами о ролевом конфликте, Mes kalbėjome apie vaidmenų konfliktą, который имеет две части. kuris turi dvi dalis. Одна часть, когда один человек исполняет разные роли. Ir viena dalis yra tada, kada vienas žmogus vykdo skirtingas roles. Другая часть, когда одна роль и разные ожидания. Ir kita dalis, kada yra vienas vaidmuo, bet yra labai skirtingi lūkesčiai. Итак, мы пройдем то же самое, как было для мужчин, для женщин. Tai dabar labai panašiai, kad būtų lygybė, praeisime tai, kas buvo vyram, dabar padarysime moterim. И первая часть – это жена. Taigi, pirmoji dalis - žmona. Как быть такой женой, Kaip būti tokia žmona, чтобы муж просто радовался, kad vyras tiesiog džiaugtųsi, засыпал с улыбкой užmigtų su и šypsena говорил: veide Господи, ir sakytų viešpate, за что мне такое счастье? už ką tu man padovanoji tokią В laimę. позитивном смысле слова. Gerai, to žodžio prasme. А то он может засыпать так: Nes Господи, kartais jis gali užmigti за viešpate. что мне такое Už счастье? ką man tokia laimė. Как быть такой женой? Kaip būti tokia žmona? Итак, первая ваша задача, дорогие женщины, Taigi, pirmoji jūsų užduotis, mano mielas moteris, быть возлюбленной мужа būti vyro mylimąją и его лучшей подругой. ir būti geriausia drauge. Вспоминаем мы японскую пословицу: Prisimenam tokią japonų patarlę, мало быть мужем и женой. maža būti vyru ir žmona, Нужно стать друзьями и любовниками, dar reikia tapti geriausiais draugais ir чтобы meilužiais, потом не искать на стороне. kad nereikėtų nieko ieškoti kažkur kitur. 7 принципов нашел Джон Готман, Džonas Gotmanas rado 7 principus, которые делают брак счастливым и стабильным. kurie daro santuoką stabilę ir laimingą. Кто из вас помнит самый мощный и ключевой фактор какой? Kas atsimena patį To buvo svarbiausią na ir pirmam tokį собрании. key momentą iš pirmos dalies? Ну что толку, что вы были на первом собрании? Ir kokia prasme, kad jūs buvote pirmame susirinkime? Что толку от этого? Вам 3 собрания надо. Gal dar vieno susirinkimo reikia? Ключевой фактор. Taigi, key faktorius, В какой мере жены удовлетворены любовью и страстью в браке? kuriame kiek moteris yra palaiminta meilė ir aistra santuokoje, Это качество дружбы. tai yra draugystės kokybė. Но теперь мы говорим к вам. Bet dabar sakome Для svarbiausia. мужей точно так же важно, Tai reiškia, kad vyram lygiai taip pat svarbu, друг ли или жена его лучшая подруга или нет. ar jo žmona yra geriausia draugė, ar Из nėra. 7 принципов, которые он имеет здесь, Iš 7 principų, kurie vardinami knygoje, самый важный, pats svarbiausias самый ключевой ir pats toksai key momentas, это является ли муж и жена лучшими tai друзьями. ar yra vyras ir žmona geriausi draugai. 2 года назад перевели эту книгу на украинский язык. Prieš 2 metus šita knyga buvo išversta į ukrainiečių kalbą. Очень полезная книга. Labai Тимоти vertinga Келлера. knyga. И он говорит: если у вас есть друзья любого пола,
Autorius sako, jeigu turite draugų, nesvarbu kokios lyties jie bebūtų, которым вам приятнее общаться, чем с супругом, su kuriais jums smagiau bendrauti с negu su которым можете jūsų больше vyru, поделиться. su kuriais galima truputėlį daugiau Они pasidalinti. поймут вас лучше и Я- больше, чем муж. Truputį geriau ir tiksliau supras nei jūsų vyras, У вас уже проблемы. jūs jau turite bėdų. Потому что основное назначение брака – это дружба. Nes viena pagrindinių priežasčių santokoje Кто tai там yra был? Кто там draugystė. был? Спасибо. Да. Va, kažkas mane palaiko, ačiū labai. Вот подумайте, Taigi dabar pagalvokite, когда вам плохо, kada jam blogai и когда вам хорошо, ir kada jam gerai. Arba mums. кто первый приходит на ум, Kas pirmas ateina į с galvą? кем вам хочется поделиться? Kada jums yra negerai, tai kas ateina pirmas į galvą, su kuo Подруга norėtumėt какая-то, pasidalinti? Galbūt tai kažkokia draugė, сестра, мама или sesė, кто-то. mama arba galbūt kas nors Если kitas. это не ваш муж, Jeigu tai nėra jūsų vyras, у вас уже проблемы. jūs turite bėdų. Еще одно исследование, Dar vienas tyrimas, которое говорит, kuris sako, брак становится вдвое крепче, если муж и жена лучшие друзья. santoka tampa dvigubai stipresnė, jeigu vyras ir žmona yra geriausi draugai. Я не знаю статистику в Литве, Aš nežinau statistikos Lietuvoje, но по всему миру в развитых странах статистика разводов очень-очень высокая. bet visame pasaulyje skyrybų statistika yra labai aukšta. Что мы можем сделать, Ką mes galime padaryti, чтобы наш брак был стабильный в 2 раза крепче? kad mūsų santoka būtų 2 kartus stabilesnė. Стать лучшими друзьями. Mes galime tapti geriausiais draugais. Кто из вас помнит Kas iš jūsų prisimenate? Happy Wife? Laiminga žmona. Да, жизнь от рада, когда Visas жена рада. gyvenimas tada yra laimingas. Если муж Happy сделает wife свою and жену happy life. счастливой, Jeigu vyras padarys savo žmoną laimingą, он же сделал что-то правильно в жизни. jis padarys kažką labai teisingo savo gyvenime. Но не расслабляйтесь, женщины. Bet neatsipalaiduokite, moteris. Жизнь ад, когда муж не рад. Pragaras tampa gyvenimas, kai vyras nėra patenkintas. И чтобы ни тех и ни тех не трогать, Ir kad neliesti nei vienų, nei kitų, а собрать это вместе, o visą tai surinkti на draugą. английском есть классное выражение. Anglų kalba yra labai geras išsireiškimas. Happy spouse, happy house. Счастливый супруг или супруга, счастливый дом. Laimingas vyras arba žmona, tai yra laimingi namai. Happy spouse. Кто мне поможет? Happy house. house. Если папа и мама счастливые, Jeigu tėtas ar mama yra это laimingi, чувствуют дети, tai visų pirma jaučia это vaikai. чувствуют Tai соседи, jaučia kaimynai. это чувствует церковь Ir tai даже. jaučia netgi Кто там bažnyčia. амен говорит больше всего? Это Kas man sako спасибо. daugiausiai? Ačiū Jums labai. Jūs mane palaikote. Тебе или больше всех надо, или у тебя Arba tau daugiausiai reikia, надо, аллилуйя, хорошо. o jeigu reikia, tai Требуй, если aleliuja. надо. Если надо, требуй, хорошо. А теперь, жены, к вам. Ir dabar mano žmonos Jum. Не только лучшая подруга, Ne tik geriausia draugė, но жена и активная возлюбленная своего bet tuo pat мужа. metu ir aktyvi meilužė. Arba mylimoji. Активная возлюбленная. Aktyvi norėčiau pabrėžti. Не бревно. Nerastas. Не будем дальше говорить, вы поняли, о чем идет речь. Toliau labai stipriai nekalbėsime. Активная женщина. Bet dar kartą noriu pabrėžti, kad ta Biblija moteris nam turi говорит. būti aktyvi. Наслаждайся жизнью с женой, которую ты любишь. Šventame rašte parašyta, mėgaukis gyvenimu su ta žmona, Во kurią tu myli. все дни жизни суетной Per твоей. visas savo gyvenimo dienas. Наслаждайся. Parašyta, mėgaukis. Источник твой да будет благословен. Tegul tavo šaltinis tebūnė palaimintas. Утешайся женою юностью твоей. Džiaukis tą žmoną, kurią turi nuo jaunystės dienų. Любезною ланью. Savo Прекрасной mylimąją серной. stirną. Груди ее да упоевают тебя. Mėgaukis jos krūtinėme. В субботу в 22:00. Šeštadienį 22:00. Во всякое время. Bet kokiu metu. Любовью услаждайся постоянно. Mėgaukis meilę nuolatos. Дорогие женщины, Mielos moteris. здесь говорится к вам. Čia šiaip kalbama jums. Спасибо. Ačiū. К вам говорится. В Библии есть 5 книг. Iš tiesų kalbama jums. Которые Šventame rašte yra называются 5 knygos, kurios vadinasi Книги мудрости. išminties Там knygomis. есть мудрые ответы Ten yra išmintingi на atsakymai то, что интересует людей. į tai, kas domina daugumą žmonių.
Книга Иова говорит, почему страдают праведные. Jobo knygoje parašyta, kodėl kenčia teisėjai žmonės. Книга Псалтырь, что такое поклонение. O psalmių knygoje paaiškinama, kas yra Что šlovinimas, такое ir мудрость, говорят nusilenkimas, kas притчи. yra išmintis, yra parašyta patarlių knygoje. В чем смысл жизни, говорит Экклезиаст. Ir Ekleziasto knygoje randame gyvenimo prasme. Целая книга, Ir visa knyga, которая называется Шир Хаширим, самая лучшая песня. kuri vadinasi Šircha Širim, kas reiškia pati geriausia Песня giesmė. песней, лучшая всех Giesmių giesmė, песен. tai reiškia visų giesmių pati geriausia. Бог оставил для нас, Dievas paliko ją mums, чтобы дать ответ на вопрос, kad galėtų duoti mums atsakymą į klausimą, что такое любовь. kas yra meilė. И главная тема этой книги, Ir pati pagrindinė šios knygos tema, главный смысл этой книги pagrindinė jos visa esmė, – это страстная любовь. tai yra aistringa meilė. Это Божье приглашение Tai yra Dievo pakvietimas наслаждаться чувственной красотой и любовью. mėgautis jausminga meilė ir jos grožiu. Бог создал мужчину и женщину. Nes Dievas sukūrė vyrą ir И moterį. Он не просто сказал, пробуйте как-то там, сами разберетесь. Ir jis nepasakė, ten pamėginkite kažkaip patys išsiaiškinti, Он kas сказал, yra я tai. вам учебник дал. Bet jis, galima sakyti, davė vadovėlį, 223 строчки, 223 eilutes, которые вы должны выучить наизусть. kurias būtų gerai, kad išmoktumėte mintinai. И как вы думаете, Ir kaip jūs galvojate, в «Песне песней» giesmių giesmėje, кто более активный, он или она? Как kas вы yra думаете? aktyvesnis, jis ar jinai? Серьезно? У нас Jinai. сегодня это будет диалог у нас с Tikrai? тобой сегодня. Aš žiūriuosi, kad šiandien turiu dialogą šiokį tokį. Она. Iš tikrųjų, Она jinai. больше разговаривает. Jinai daugiau kalba, Она чаще начинает. jinai dažniau pradeda. Поэтому, дорогие женщины, Todėl, mielos moteris, что нравится мужчинам и так не хватает им в браке, kas labai patinka vyram ir ko taip trūksta santokoje, это активная жена. tai aktyvios žmonos. Это воскресшее бревно, Tai которое ожило и зацвело. prisikėlusio rasto, kuris prisikėlė ir pradėjo žydėti. И надеюсь, после этого семинара Ir aš labai tikiuosi, kad po šio мужчины seminaro подойдут к Коле и скажут, vyrai prieis prie Nikolajaus ir приглашай pasakys, Лео чаще, пожалуйста. prašau pakviesk jį dažniau. Библия нам говорит, Šventame rašte yra parašyta, чтобы старицы, старшее поколение женщин kad senolės, tai reiškia vyresnė moterų karta, вразумляли молодых женщин, как любить своих мужей. įkvėptų jaunas merginas ir moteris, kaip mylėti savo vyrus. А как сделать так, O kaip padaryti taip, чтобы муж чувствовал себя любимым? kad vyras jaustųsi mylimas. Женщина, которая говорит, мой муж там постоянно жалуется и так далее. Tas moteris, kurios sako, kad vyras nuolat skundžiasi, Я же все aš čia делаю. viską darau. Здесь та же самая проблема. Čia yra lygiai ta pati problema. 5 языков любви. 5 meilės kalbos. Кто из вас помнит, собираем мы вместе эти 5 языков? Kas iš jūsų prisimena, pabandykime surinkti visas Начинаем 5. с Vėl тебя. nuo manęs, tai pradėsiu nuo tų pačių dovanų. Начинаем с тебя. Мы знаем, подарки, да. Dovanos. Не только Перу, Аргентина и Чили я узнал. Патагония. Патагония, да, Definitely. подарка. Что еще? Время вместе проводить. Laikas praleistas drauge. Помощь, Pagalba, прикосновение prisilietimas и комплименты или Комплименты. комплименты, да. Арба Слова комплименты. поощрения. arba Дорогие žodžiai женщины, padrasinimo ir palaikymo brangios moteris. дорогие женщины, Brangios moteris. посмотрите на эти 5 языков любви. Pasižiūrėkite į šitas meilės kalbas, kurių yra Каким 5. языком говорит твой муж? Ar jūs žinote, kokią meilės kalbą Особенно kalba jūsų славянских vyras? женщин Ypatingai rusų tautybės moteris arba slavų научили, išmokino, что путь к сердцу мужчины kad kelias link vyro širdies лежит yra через per желудок. jos skrandę. Немножко ниже. Truputėlį žemiau. Дорогие женщины, Mielas moteris. он готов в Макдональдсе покушать. Jis, В Макдональдсе покушать. jis gali Это pavalgyti не ir для тебя, да. McDonald'e. Но он хочет, чтобы приехавший домой, Bet jis labai nori, kad atvykęs namo
Ты была женщиной, которая хочет своего мужа. kad tu būtum ta moteris, Она kuri говорит, nori savo я с vyro. утра до вечера на кухне O jinai sako, стою. bet tai palauk, aš nuo ryto iki vakaro stoviu 3 virtuvėje. блюда утром, 3 вечером и patiekalai ryte, dieną ir вечером vakare. прихана отъели там возле. Да, Jau ten спасибо, что ты vakare, jau домой ten man пришел. jau kaip ir gerai, kad tu atėjai. Если твоему мужу важно это, аллилуйя. Jeigu tavo vyrui tai iš ties svarbu, tai aleliuja, А viskas если gerai. что-то другое важно, Bet jeigu jam svarbu kažkas kita, это твоя задача. tai yra tavo užduotis Дать ему то, что нужно ему. duoti jam būtent tai, kas Spasibo. reikalinga yra jam. Мы Ačiū. уже знали, что амен будет. Это твоя задача. Tai yra tavo užduotis. Если ты ему это не дашь, Ir jeigu tu jam to neduosi, кто-то это даст. gali būti, kad kažkas kitas tai К duos. сожалению, так оно работает. Deja, bet dažniausiai būna taip. 5 языков любви. Taigi 5 meilės kalbos. Женщины всегда читают полную версию, Moteris įprastai skaito pilną versiją, мужчины версию для мужчин. vyrai dažniau pasirenka vyrams skirtą Вторая versiją. задача женщины Antroji užduotis, kuris skirta — быть moteriams, помощницей для своего мужа. būti pagalbininkas savo vyrui. Бог сказал, Dievas pasakė, человеку одному быть нехорошо, kad vienam žmogui būti negerai. и сотворим ему помощника. Ir todėl sukūrė jam Я не pagalbininką. знаю, как вы относитесь к этому слову. Aš nežinau, kaip jūs žiūrite į tą žodį. Сегодня в этом мире это слово не слишком круто звучит, Šiuolaikinėme pasaulyje tas žodis skamba nelabai fainai, но так Бог сказал. bet Dievas tai pasakė. И вот посмотрите, пожалуйста, сюда. Ir galite pasižiūrėti štai Вы видите čia. здесь į šią фотографию nuostabią двух nuotrauką. влюбленных людей. Matote du įsimylėjusius žmonės И вот посмотрите, что здесь происходит. ir pasižiūrėkite, kas vyksta. Где она сейчас? Кто мне поможет? Ar jūs galite man Еще раз pasakyti, kur покажу, jinai dabar еще yra čia? раз. Смотрите Galime dar сюда. kartą pamėginti. Где она сейчас? Kur jinai dabar yra? Она замужем. Panašu, kad jinai yra ištekėjusi. Ни в už каких vyrą. других языках это не работает, только Jo, по-русски. čia Она veikia tik tai за slavų. мужем turbūt. стоит. Jinai stovi už vyro. Очень классный учитель Библии, его звать Брус Вилкинсон, сказал Labai такие geras слова. Biblijos mokytojas Prus Vilkinsonas yra pasakęs tokius žodžius. Главным приоритетом женщины должен являться муж. Pagrindinis moters prioritetas turėtų būti jos vyras. Не работа, Ne darbas, не служение, ne tarnystė даже не дети. ir netgi ne vaikai. Только он. Tik tai jisai vienas. Dорогие женщины, Brangios moteris, дети придут, vaikai ateis и дети уйдут из дома. ir vieną dieną jie išeis iš namų. А с мужем вы будете жить, O su vyru jūs пока gyvensite смерть не разлучит вас. tol, kol jūsų neišskirs mirtis. Поэтому так важно. Todėl tai yra taip svarbu Будьте ему помощницей. būti jo pagalbininkė. Концентрируйтесь на вашего мужа. Koncentruokitės į А savo vyrą. мужьям мне хочется следующее сказать. O vyram man norisi pasakyti sekantį. За каждым великим мужем Už kiekvieno nuostabaus vyro стоит великая женщина. stovi nuostabi moteris. Как вот здесь. Taip pat kaip ir čia. Великая женщина. Didinga moteris. Хорошо. Жена, она помощница мужа. Moteris yra pagalbininkė vyrui. Муж лидер, мы говорили в первой части. Mes kalbėjome pirmoje dalyje, kad vyras yra lyderis, Но лидер это не тот, который сидит где-то сверху bet lyderis nėra tas, kuris sėdi ten и kažkur viršuje командует над своей ir женой, dalina komandą savo командует moteriai над своими детьми. ir dalina komandą savo vaikams. Библейский лидер Biblinis lyderis это который идет впереди. tai yra tas, kuris eina За ним идет priekyje его жена. ir tada paskui И он jį говорит, seka я jo и žmona. дом мой будем служить Ir Господу. jisai sako, aš ir mano namai mes tarnausime viešpačiui. Это библейский лидер. Tai yra biblinis lyderis. Поэтому жена помощница мужу-лидеру. Todėl žmona, jinai yra pagalbininkė vyrui lyderiui. Послушайте внимательно, женщины. Paklausykite įdėmiai moteris. Помощница это Pagalbininkė tai, не воспитатель, а совоспитатель. tai ne auklėtojas, bet ko auklėtojas. Задача воспитывать детей Užduotis yra auklėti – vaikus. это задача отца. Tai yra visų pirma tėvo Вы užduotis. только помогаете. Jūs šioje vietoje lygiai taip pat tik tai padedate. Ночью муж встает молиться, вы с ним встаете. Vyras naktį keliasi melstis, jūs keliatės draugė su juo melstis. Поэтому вы не лидер,
Todėl jūs nesate Вы lyderis, помогаете мужу-лидеру. jūs padedate savo vyrui. Вы не lyderiui. молитвенница. Jūs nesate Вы maldininkė. помогаете мужу-молитвеннику. Jūs padedate jūsų vyrui maldininkui. Это очень важно. Tai yra labai svarbu. Многие мужчины Daugelis vyrų, взяли очень удобную позицию. jie užėmė labai patogią poziciją. За все это ответственна жена, Kad už visą tai yra atsakinga а я moteris. так иногда помогаю ей. O aš esu taip, na, Tai ne truputėlį kartais jai помощник. padedu, tu nesi Жена pagalbininkas. твоя помощница. Žmona yra И если tavo вы хотите pagalbininkė. поднять вашего мужа Ir jeigu jūs norite pakelti jūsų vyrą и поставить на то место, которое Бог ему ir предназначил, norite pastatyti jį į tą vietą, kurią jam paskyrė Dievas, скажите ему четко и ясно: pasakykite jam labai aiškiai. дорогой, я тебя так люблю. Brangusis, aš tave taip Я stipriai тебя myliu, так люблю, aš tave taip stipriai что я myliu, никогда не буду лидером в моем доме. kad niekada nebūsiu Не lyderis mūsų воспитателем и не namuose. молитвенницей. Nebūsiu nei auklėtoja, nei Я буду maldininkė. только помогать тебе. Aš tik tai padėsiu tau И tai через ту роль, padaryti. которую вы возьмете, Ir per tą rolę, kurią вы savo поднимете prisijimsite, вашего мужа. jūs pakelsite savo Он vyrą, перестанет расслабляться jis nustos būti и поймет, atsipalaidavęs что он должен это делать. ir galiausiai supras, kad jis turi tai padaryti. И все женщины сказали: Ir visos moteris pasakė, Амен. Хорошо. Итак, первая задача tai gerai, pirmoji užduotis быть такой женой, - būti tokia žmona, чтобы муж говорил: Господи, слава тебе kad vyras galėtų pasakyti viešpatė, за dėkoju мою tau жену. už tokią nuostabią žmoną. Вторая задача Antroji užduotis быть матерью. - būti mama. Примерно 100 лет назад Maždaug 100 metų atgal появилось движение феминизма, gimė feminizmo judėjimas, освобождение прав женщин, moterų teisų išlaisvinimas, борьба за права женщины. kova už moterų teisės. И в какой-то части это было правильно. Ir kažkuria dalim tai buvo teisinga. Даже самые консервативные христиане не хотят жить там, где не было вообще у женщин никаких прав. Net patys konservatyviausiai tikintis nenori likti tame laike, kada moteris visiškai neturėjo teisų. Но когда-то оно пошло не тем путем. Bet kažkurio momentu tai nuėjo galimai ne tą linkmę. И покажу только вот одну идею, вот именно то, что касается матери. Ir parodysiu galbūt tik vieną idėją, būtent tą, kurią liečia motinystę. 60 лет назад Prieš 60 metų центральный журнал в Германии, это журнал Штерн, pagrindinis term žurnalas Vokietijoje самые известные женщины surinko žinomiausias to meto moteris. сказали, и в конце знак восклицательный: Jos pasakė ir pabaigoje buvo šauktukas. Wir haben abgetrieben, мы сделали аборт. Mes padarėme abortus. И нам это не стыдно. Ir mums nėra gėda tai Мы pasakyti. гордимся этим. Mes didžiuojamės tuo. На середине там масса женщин, которые говорят: мы сделали аборт, Ir žurnalo viduje buvo daugybė moterų, kurios pasakė, kad mes padarėme и мы abortus. гордимся Ir этим. mes didžiuojamės savo И вот пошло sprendimu. движение Ir prasidėjo judėjimas. «Мое тело, мое дело». Mano kūnas tai yra mano nusavybė. По-немецки «Mutter sein, sag einfach nein», «Быть матерью, скажи нет». Būti mama, pasakyk ne. И примерно последние 60 лет Ir maždaug 60 pastarųjų metų пошла во всем мире радикальная тенденция вниз. prasidėjo radikali tendencija, šeimų mažėjimo Все tendencija. меньше и меньше иметь Ir детей. šeimos tapo vis mažesnės ir mažesnės. Я понимаю, что эта тема довольно-таки болезненная. Aš žinau, kad tai yra pakankamai skausminga tema, При всем уважении, bet su visa pagarba я не верю в то, aš netikiu tuo, что сын и дочка на этом точка – это библейская позиция. kad sūnus ir dukra ir galiausiai taškas tai yra biblinė pozicija. У каждого разная судьба. Kiekvienas turi skirtingą likimą. Дети – это сложно, Vaikai iš ties yra labai sudėtingi. поэтому да благословит вас Господь здесь принять правильное решение. Todėl te palaimina Dievas jūs priimti šioje vietoje teisingus sprendimus. Если кто-то здесь, Jeigu čia yra kažkas, который помнит, еще был такой вокально-инструментальный ансамбль «Веросы» из Беларуси. Кто-то помнит? buvo toksai Пару instrumentinis динозавров. ansamblis iš Baltarusijos. В 1982 году 82 metais им дали грамоту от Советского Союза, jie gavo premiją iš Sovietų sąjungos, потому что после одной их песни nes po vienos jų dainos начался бэйби-бум. prasidėjo baby boomas Baltarusijoje. Песня называлась «Я у бабушки живу, я у дедушки живу».
Daina vadinosi, aš Знаете, gyvenu pas какую песню, močiutę, да? gyvenu pas senelį. Папа с мамой ходят в гости к нам. Mama ir tėtis vaikšto pas mus į svečius. И там есть припев. Ir ten yra toksai priedainis. Что же будет на земле Kasgi bus žemėje через 100 ближайших лет? po artimiausių 100 metų, Кто из вас помнит? Если мода на детей совсем пройдет. jeigu mada turėti vaikų visai sunyks. И 100 лет не надо. 100 metų neprireikia. Сегодня рождение детей идет радикально вниз. Šiandien gimstamumas krenta labai По stipriai всему žemyn. миру эта Ir тенденция ta идет. tendencija yra visame pasaulyje. И я понимаю, что у нас всегда есть причины, почему сложно. Ir aš žinau, kad pas mus visą laiką yra priežasčių, kodėl tai yra padaryti sudėtinga. В этой песне поется «Мармелада полный дом». Šitoje dainoje dainuojama, kad Šokolado marmelado yra pilni pilni namai ir šokolado pilni И namai. игрушек некуда девать. Ir žaislų nėra kur dėti. А вот завести братишку или сестренку Bet kad atsirastų broliukas arba sesutė, намного сложнее. tai yra daug sudėtingiau. Итак, дорогие женщины, Taigi dabar brangios moteris. две роли как мамы. Dvi rolės jum kaip mamoms. Женщина, дающая жизнь. Tai visų pirma, moteris duodanti gyvenimą, gyvybę. Нарек Адам имя жене своей Ева, Ir davė Adomas savo žmonai vardą Jėvą, переводится на русский «дающая жизнь». kuri būtų išvertus lietuvių kalba duodanti gyvenimą. Так, почему-то... Окей, можно там брать с того места, где оно было, кто на компьютере там играется, я не знаю. В Библии Ten есть žaidžia много kompiuterį, мест nežinau, bet esu Писаний, valgėta mano skaidrės, tai galima į tą vietą sugrįžti, kur mes buvome. которые говорят о том, что важно иметь детей. Taigi šventame rašte yra tikrai daug eilučių, kurios kalba apie tai, kad yra labai svarbu turėti vaikų. От самого начала Бог благословил Nuo человечество pat pradžios Dievas palaimino и сказал, žmoniją плодитесь и ir размножайтесь. pasakė, И женщинам Бог дал задачу такую, plėskitės, kad jūsų būtų daugiau. Ir davė tokią užduotį рождать moteriai детей. gimdyti vaikus. И сказал, что это не будет просто. Ir pasakė, kad tai nebus lengva padaryti. Будешь болезни рожать своих детей. Buvo pasakyta, kad tu gimdysi vaikus lygoje ir skausme. И я понимаю, почему эту задачу Бог дал вам, дорогие Ir женщины. aš žinau, kodėl viešpats davė šią užduotį būtent jum, moteris. Потому что если бы рождали мужчин, Nes bijau, kad jeigu gimdytų vyrai, мы бы уже все вымерли. galimai mes jau visi būtume išmirę. Как вы это можете? Kaip jūs tai galite padaryti? Моя жена, когда рожала первого, Kada mano žmona gimdė pirmąjį vaiką, кричала, jinai tiesiog šaukė. какая дура еще захочет родить. Kokia Prašau kvailė prašyti. galėtų gimdyti dar И родила kartą. еще 5 после Ir po to этого. pagimdė dar 5 vaikus. Если бы рождали мы, Jeigu gimdytume mes, vyrai, мужчины 37,7, vyrai 37 ir и он 7. говорит жене, Ir jisai sako savo žmonai, слушай мои последние слова. klausyk mano paskutinius žodžius, nešk Он testamentą. умирает уже. Jisai miršta. Итак, женщина, дающая жизнь. Taigi, moteris duodanti gyvybę. Вторая задача женщины Ir antra moters užduotis – это быть менеджером в своем доме. - tai būti menedžeriu savo namuose. Есть в Библии 31 глава притчи, Patarlių 31 skyriuje. которая говорится о женщине. Tenais parašyta apie moterį. Там есть 22 стиха, Ten yra 22 и eilutės. говорится, что она делает, что она не делает и так далее. Ten labai taip vardėjame, ką jinai daro, И ko вот она jinai встает nedaro. рано, если кто-то помнит Ir ten этот parašyta, jeigu текст. kas nors prisimena, tai jinai pabunda anksti ryte. Аплодисменты вашим ребятам на этом. Вот они сделали вовремя. Plojimai tiem vaikinam, kurie Она prisimena встает tai, kas рано. reikalinga. Jinai pabunda labai anksti ryte. Добывает шерсть и лен. Jinai padaro viską, kad būtų Раздает namuose пищу vilna ir linas. всем, кто в доме есть. Išdalina maistą visiems, kas yra jos namuose. Женщина-менеджер. Moteris vadybininkė. Итак, первое – это трудолюбивая мама. Ir pirmas dalykas galėtų būti darbšti mama. Она работает с охотою. Jinai dirba su noru. Ее не надо толкать Jos nereikia постоянно. visą laiką stumti. Огромная проблема. Labai didelė problema. Женщины, которые с утра до вечера, Moteris, kurios nuo ryto iki прошу vakaro, прощения, тупо сидят в тиктоках и социальных сетях. kurios kartais tiesiog sugeba sėdėti tik tokia arba Doma kitose griazna. socialiniuose tinkluose, kai namuose nėra švaru Дома ir tvarkinga, неуютно. kai namuose nėra jauku, Мужику не хочется домой идти. vyrui nesinori sugrįžti į tuos namus. У меня есть друзья-служители, Jisai sako, pas mane yra broliai, draugai, tarnautojai. которые говорят, мне стыдно людей домой приглашать.
Ir tie broliai tarnautojai, jie sako, kad jiem gėda pasikviesti Если я svečius не į наведу namus. порядок, Nes jeigu jie то будет nesusitvarkys, все на кухне везде валяться грязно и так tai далее. visur bus labai daug netvarkos virtuvėje ir visuose Она kambariuose. работает с охотою. Ta moteris turėtų dirbti su meile ir su Это noru. заботящаяся мама. Tai yra visų pirma rūpestinga mama. Она рано встает. Jis anksti pabunda, Она не боится стужи. jis nebijo šalto ir žvarbaus vėjo. Вся семья одета в двойные одежды. Visa šeima yra aprengta dvigubais drabužėliais. Она думает об этом. Jis galvoja apie tai. Это мудрая мама. Tai yra išmintinga mama, Дорогие женщины, brangios дорогие moteris, мамы, brangios mamos. если вы открываете свой рот, Jeigu jūs atidarote savo чтобы burną, воспитывать своих детей, kad galėtumėt paauklėti не savo vaikus, читайте им нотации. neskaitykite jiem tokių ilgų pamokslų. Садись, доча, Sėskis, mano сейчас dukra. мама с тобой поговорит. Štai dabar mama kalbėsi su tavimi. Доча глаза закатывает, Dukros akis kažkur ten знает, что это viršuje. часом не закончится. Suprasdama, kad anksčiau nei po valandos visą tai Через 5 минут она nepasibaigs. уже отключилась. Po 5 minučių jinai jau atsijungusi, Поэтому говорите коротко, todėl kalbėkite trumpai, четко и ясно. aiškiai. Если вы сказали «да», Jeigu jūs pasakėte taip, это будет «да». tebūnie tai Если вы taip. сказали «нет», Ir jeigu jūs это pasakėte будет ne, «нет». tebūnie tai Вы не ne. читаете длинных нотаций. Neskaitykite bereikalingų ilgų И у вас pamokslų. есть один стиль воспитания. Jūs turite vieną auklėjimo stilių, Это 2 руки. tai yra dvi Кто из вас rankos. помнит, как это, что Kas это? atsimenate, ką reiškia tos dvi rankos? Дисциплина Vienoje и pusėje disciplina, o kitoje pusėje kas? воспитывать нужно 2 руками. Auklėti reikia dviem rankomis, antroje pusėje turi būti И это meilė. добродетельная мама. Ir tada tai bus Добрые дела. geradarė mama. Она не думает только о своей Jinai семье. galvoja ne tik apie savo Она šeimą, длань открывает бедному. jinai atidaro savo namus ir neturtingajam. Она помогает нуждающимся Jinai людям. padeda tam, kas yra И poreikyje tuo муж встает и metu. говорит, Vyras pabunda ir sako, столько было женщин добродетельных, tiek buvo geradarių moterų, но ты превзошла всех их. bet tu esi pati geriausia ir daug geresnė negu jos visos. Мама, которая дает жизнь, Mama, kuri duoda gyvybę. большое уважение, дорогие вам женщины. Labai didelė pagarba jums, brangios Большое moteris. уважение вам. Didelė pagarba. Следующий вопрос – это вопрос работы. Kitas klausimas tai yra darbo klausimas. Задам вам вопрос. Užduosiu jums klausimą. Есть ли работающие женщины в Библии? Ar yra dirbančios moterys šventame rašte? Те, которые занимаются бизнесом или работают вне дома? Tos, kurios užsiima verslu arba dirba ne namuose. Ваши ответы. Имена. Лидия. Lydija. Devora. Девора, это работа была непонятная. Я даже не знаю, платили ей за это или нет. Девору оставим. Лидия Devorą точно negalim торговала, да. priskaičiuoti, Bet vat Lydija tikrai Lydija jinai buvo buvo biznis. prekybininkė, jinai turėjo verslą. Прискила. Priskyla. Ну вот как раз про Руфь там вопрос, или она мужа искала, или... Jo, Rūta, tai toks klausimas, ten gaunas, ar jinai vyro bandė susirasti turtingą, ar... Кроме Лидии и Прискилы и Руфи, никакой женщины не приходит на ум. Apart Lydijos, Priskylos ir Rūtos, iš esmės jokios moteris neteina į galvą. Тавифа не бизнесом занималась, Tavyva užsėmė, bet ne verslu. она добрыми делами занималась. Jinai tiesiog darė gerus darbus. В Библии нету больше женщин. Daugiau moterų šventame rašte nėra. Но тогда и ситуация была другая. Bet tada ir situacija buvo kitokia. Совершенно другой мир был библейский Buvo мир. tiesiog visai kitas pasaulis, biblinis pasaulis. Самый сложный вопрос Pats sudėtingiausias – это klausimas как соединить роль матери. tai yra kaip sujungti mamos Į vaidmenį ir karjerą. Это очень сложный вопрос. Tai iš ties nelengva padaryti. Здесь есть и позитивные примеры. Yra pozityvus pavyzdžiai. Женщины, которые смогли это сделать. Moteris, kurios sugebėjo tai padaryti. Здесь есть и негативные примеры. Bet yra ir negatyvus pavyzdžiai. Начнем с негативного примера. Pradėkime nuo negatyvių pavyzdžių. Голда Меир, Golda Meir. 4-й премьер-министр Израиля. Tai yra ketvirtas ministras pirmininkas Izraelyje. Если не ошибаюсь, в Фастове родилась, мне сказали такое, да, 100%. Где же жила? Где родилась? Фастев, это вот где вот эти савочки вот все, да, вот оттуда. Gimė Fastev kartu. Что-то там есть у них общее. Gal kažkas bendro gali būti. Она сказала такие слова. Jinai pasakė tokius žodžius. Я должна была решаться, что вперед.
Aš turėjau priimti sprendimą, kas yra svarbiau. Моя обязанность к отношению к мужу, Ar mano atsakomybė susijusios su mano vyru, моему дому и моей семье, mano namams ir mano šeimai, или вот политика, или то, что я хотела. ar politika, kurią aš užsiemiau ir tai, kas man buvo malonu. И она говорит, это привело к сильной конфликтной ситуации. Ir tai atvedė mus lygiai sudėtingos konfliktinės situacijos, Но есть и позитивные примеры. bet yra ir pozityvus pavyzdžiai. Кто из вас слышал имя Урзула фон де Лайен? Кто из вас Kas слышал? iš jūsų girdėjote Ursula von der Leyen? Наша уши ее называют немецкое имя Урзула. Мать 7 детей. Tai yra 7 vaikų mama. Серьезно? Двойняшки у них есть. Jo, yra dvynukai. В прошлом году старшая дочь вышла замуж. Praeitais metais vyriausia dukra ištekėjo. Муж профессор Стэнфордского университета. Vyras yra Stanfordo universiteto dėstytojas, profesorius. Она сама по профессии гинеколог. Jinai pagal savo profesiją yra ginekologė. Кто-то сказал, лучше бы осталась там и не лезла в политику. Kažkas netgi pasakė, geriau būtų likusi tenais ir neįtų į politiką. Как бы то ни было, Bet kaip ten bebūtų, я не знаю, как она соединяет это. aš nežinau, kai jinai visą tai sujungia, Но это мама 7 детей. bet tai yra 7 vaikų mama. 6 лет назад, Prieš 6 metus, когда Трамп уже заканчивал свой срок, kada Trumpo laikas ėjo į pabaigą, он поставил эту женщину верховным судьей США. jisai pastatė šią moterį būti aukščiausių teisėjų Junktinė Amerikos valstybių Пять своих детей. teisinėje. Jie turėjo 5 savo И vaikus 2 приемных детей. ir 2 vaikai buvo įsivaikinti. 4 года назад Prieš 4 metus одна фотография облетела весь Израиль. viena nuotrauka apskriejo visą Izraelį. Байден стал на колени перед религиозной еврейкой. Kai Bidenas kluptelėjo ant kelių prieš religingą, Он не споткнулся, Жида. как он всегда делает. Он реально стал на колени. jis nekluptelėjo iš tikrųjų, gal jis normaliai atsistojo ant kelių. Меня заинтересовало, что это за женщина такая. Mane sudomino, kas tai buvo per moteris. Ее звать Ривка Равиц, Jinai yra Rif Ravitz, мать 12 детей. 12 vaikų mama. В то время писала докторскую Tuo metu диссертацию. jinai gynėsi, rašė daktaro disertaciją И была руководителем президента Израиля Ривлина, который рядом с ним стоит. ir dirbo Izraelyje prezidento Ривлин. patarėja. Как? Kaip? Как? Kaip? Просто, оказывается, да. Я задаю вопрос, как оно? Как, просто, да. Как собрать это все вместе и быть успешным? Kaip visą tai surinkti draugė ir būti sėkminga? Не очень это легко, я думаю, вы понимаете. Ir suprantate, kad aišku, tai Я labai lengva считаю, padaryti. что касается родителей и карьеры, Aš manau, kad kalbant apie tėvystę ir karjerą, абсолютно нормально, когда нет детей и родители работают full-time обои. visiškai yra normalu, kada nėra vaikų ir abu tėvai dirba full time, Nu. įprastose darbuose arba versluose. Когда появляются дети, Bet kai atsiranda vaikai, послушайте нехристианского специалиста в этой тематике. paklausykite nekrikščionišką specialistą, kuris dirba ties šiais klausimais. Эрик Эриксон Taigi Erikas Eriksonas, сделал таких 8 шагов, как развиваются люди. jisai sudėliojo 8 žingsnius, kaip vystosi žmonija. В каждом шаге Kiekviename žingsnyje человек переживает какой-то кризис. žmogus išgyvena tam tikrą krizę. И если в этом кризисе Ir jeigu toje рядом krizėje, с ним важный человек, jeigu su juo tuo metu yra šalia svarbus žmogus, то кризис выведет его позитивно на следующий шаг, на следующую tai ступень. ta išgyventa krizė išveda pozityviai jį į sekantį žingsnį, aukštesnį žingsnį. Но если нет этого человека рядом, Bet jeigu to svarbaus žmogaus tą akimirką šalia nėra, то это может выйти в очень плохую, скажем, ситуацию. tai gali virsti labai sudėtingą neigiamą И вот в situaciją. самом начале, Taigi pačioje pradžioje, первые 12 месяцев, pirmie 12 mėnesių, ничто не заменит маму. niekas negali pakeisti Если mamą. мама рядом, Jeigu mama yra šalia, ребенок кричит и плачет, vaikas šaukia ir и verkia, мама находится рядом, bet ta mama yra šalia, у него вырабатывается вера и надежда, pas jį išsivysto tikėjimas ir viltis и базисное доверие к жизни. ir bazinis pasitikėjimas Я буду gyvenimu. кричать Aš šauksiu, и знаю, мне кто-то поможет. aš žinau, kad man ateis ir kas nors Если padės. мамы нет рядом, Bet jeigu mamos šalia nėra, безнадежность tai yra neviltis и уход от общения и деятельности. ir tai pasišalinimas nuo bendravimo, nuo tokios aktyvios Первые veiklos. 12 месяцев Pirmi 12 mėnesių. никто не заменит Niekas маму. negali pakeisti mamą. Что делали коммунисты? Ką darė komunistai? Как можно раньше ребенка забрать из семьи?
Jie stengiasi kuo anksčiau pasimti vaiką iš šeimos. Что делает сегодняшнее общество? Ir ką daro šiuolaikinė visuomenė? Я с Германии приехал. Aš atvažiavau iš Vokietijos. У нас как можно раньше стараются мотивировать матерей отдать своих детей. Mus kaip anksčiau, stengiasi kuo anksčiau motivuoti mamas atiduoti savo vaikus. Кто-то skажет, эти 12 месяцев. Kažkas pasakys, na, tie Да он 12 ничего не mėnesių, понимает. ten niekas nieko Да nesupranta. какая Ten разница, išvis есть koksai там мама skirtumas, или ten нет ar там mama, ar мамы. ten ne mama. Оказывается, есть разница. Pasirodo, skirtumas yra. И проблема в том, Ir problema yra tame, что все наши проблемы мы потом тянем на другие ступени. kad po to kilusias problemas pirmame laiptelėje mes persinešam į aukštesnį Почему laiptelį. человек уходит от общения? Kodėl žmogus šalinasi Почему он не может bendravimo, доверять жизни? kodėl jis negali pasitikėti Почему он gyvenimu, безинициативный и безвольный? kodėl jis neturi iniciatyvos ir neturi valios. Дорогие мамы, Brangios mamos. я понимаю, Aš suprantu, что как раз в это время, когда рождаются дети, kad kaip tik tuo metu, kada gimsta если мама vaikai, работала до этого, у нас большая дыра в бюджете. jeigu mama dirbo iki to, tai atsiranda didelė Денег не skylė biudžete. хватает. Pinigų gali trūkti. Детские деньги платят самое лучшее только в Германии. Pačius geriausius vaikų pinigus moka tik Vokietijoje. Возможности переехать у вас нету. Galimybės migruoti į Vokietiją neturite. Что делать? Ką galima sugalvoti šitą Если vietoje? только возможно, Jeigu tik tai yra įmanoma, будьте с детьми. būkite su savo vaikais. А теперь для тех мам, O dabar tom mamom, которые ходят full-time на работу, kurios full time yra darbe и муж ходит full-time на ir работу, vyras lygiai taip pat full time и darbe. они договорились со своим мужем, Ir jie susitarė su savo vyru, что все будет дома делить пополам. kad viską namuose pasidalins per pusę. Всю нагрузку будут делить Visą krūvį пополам. pasidalins per pusę. Эту идею придумали мужики, сразу вам скажу. Galiu iš karto pasakyti, kad šita idėja buvo sugalvota vyrų, Потому что есть классное исследование, nes yra nuostabus tyrimas, профессор из Харварда, Harvardo profesorė, который называется «Вторая смена». ir jinai parašė knygą, kuri vadinasi Antra pamaina. Женщины, где муж и жена имеют оплачиваемую работу, Moteris tose šeimose, kur vyras ir žmona turi apmokamą darbą и дома распределяют задачи, ir namuose dalinasi tarpusavėje visomis atsakomybėmis, женщины имеют минимум в 2 раза большую нагрузку. moteris turi krūvį kaip minimum 2 kartus didesnį. Поэтому, если муж вас взял на этот крючок и сказал, мы все будем делить пополам, Tai jeigu vyras jūs paėmė ant to kabliuko ir pažadėjo jums pasidalinti viską per pusę, я буду тебе помогать. aš tau tikrai padėsiu. Муж не помощник. Vyras nėra Кто pagalbininkas. помощница, кто из вас помнит? Kas ten pagalbininkas Žena yra, atsimenate? помощница. Moteris. Поэтому, дорогие мужчины и женщины, Todėl brangus vyrai ir brangios если вы, moteris. мужчины, видите своих жен вот такими, Jeigu jūs vyrai matote savo žmonas štai tokias хронически уставшие женщины, chroniškai pavargusios moteris, которые только думают, kurios tik tai galvoja, хоть бы сегодня вечером kad tik tai šiandien vakare он не пришел на идею, jam nekiltų jokios kvailos потому что я idėjos, спать хочу. nes aš noriu tik tai vieno miego. Иногда у нас бывают такие сезоны. Ir kada pas mus būna tokie sezonai, Но если вы хронически уставшая viskas ok. женщина, Bet jeigu jūs esate chroniškai pavargusi постоянно moteris, не выспавшаяся, nuolat neišsimiegojusi, от этого страдаете в первую очередь вы, nuo to visų pirma kenčiate jūs, ваша семья. tuomet jūsų visa Ваш šeima муж. ir žinoma jūsų Поэтому vyras. задача для мужчин, Todėl užduotis vyrams, чтобы ваша жена kad jūsų žmona никогда не выглядела вот так. niekada neatrodytų štai taip. И все женщины сказали, Ir visos moteris pasakė, здесь громкий голос отсюда. amen, aleluja. Спасибо. Dievui Это į наша ausį. задача. Tai yra mūsų užduotis. Кто-то сказал такие слова. Kažkas yra pasakęs tokius žodžius. Мы ожидаем от женщин, что они будут работать, как будто у них нет детей. Mes turime tokį lūkestį, kad moteris dirbs taip, lyg jos neturėtų vaikų. Растить детей, как будто у них нет работы. O augins vaikus taip, lyg jos neturėtų darbo. И при этом выглядеть, как будто у них нет ни детей, ни работы. Ir tuo pat metu atrodytų taip, lyg jos neturėtų nei vaikų, nei darbo. Это только в Инстаграме такое Bet возможно. žinokit, būna tik Instagrame. В реальной жизни невозможно O realiame gyvenime это. tai yra neįmanoma. Поэтому нужно четкие границы ставить. Todėl reikia turėti labai aiškias ribas. Как быть Kaip būti сердцем Марии в мире Marijos Марфы? širdimi, Marko Хочется сидеть у ног pasaulyje, Иисуса, kai norisi sėdėti prie Jėzaus проповеди kojų ir слушать, tik tai klausyti читать pamokslų, Слово Божье. skaityti Dievo žodį, А нужно варить. o reikia virti. На кухне нужно быть. Virtuvėje būti Потому reikia что ten. муж придет. Nes ateis vyras И спиногрызы это придут.
Это не переводи. Ir ateis visi tie vaikai. Это сложный mieli. вопрос. Это дилемма. Tai yra dilema. Не случайно эта книга продана 1 миллион копий. Ne veltui šitą knygą parduota Это проблема женщин. daugiau nei milijonus Потому что kartų. с Tai yra кафедры moterų часто problema. говорится: Nes labai dažnai yra sakoma, сестры, молитесь. melskitės. Молитесь за своих мужей. Melskitės už savo vyrus. Молитесь за своих Ir детей. melskitės už savo vaikus. Если ты молишься меньше 3 часов в день, Jeigu tu meltiesi mažiau negu 3 valandas ты не per dieną, духовная tu женщина. nesi pakankamai dvasinga Но moteris. реальность-то другая, друзья. Bet realybė tai yra kita. И как нам жить в такой реальности? Ir kaip mums būti toje Ответ не realybėje. дам вам. Atsakymą aš jums neduosiu. А перейдем мы к 4 пункту. Bet perėsime dar ir prie Женщина в ketvirto Царстве punkto. Moteris Небесном. yra Dievo karalystėje. Есть ли у женщины какое-то призвание? Ar turi moteris kažkokį pašaukimą? Если мы посмотрим Ветхий Завет, Jeigu mes pažiūrėsime į Senąjį чем testamentą, могла заниматься kuo женщина, galėjo užsiimti moteris, мы найдем минимум 8 таких моментов. mes rasime bent jau 8 momentus. Женщина была судьей, Moteris galėjo būti teisėja, женщина занималась музыкой и пением, moteris galėjo užsiimti muziką ir dainavimu, женщины пророчествовали, moteris galėjo kalbėti pranašystės, провозглашали добрую весть, galėjo skelbti gerąją naujieną, учили и наставляли других, mokino kitus ir ugdė, служили в скинии galėjo tarnauti и Skinijoje занимались гостеприимством. Гостеприимством. ir buvo mielas ir svetingos ir Не знаешь, что malonus. такое гостеприимство? Aš žinau. Знаешь, да? Svetingumas. Знаешь, да? Na, aš žinau. Знает она, что такое гостеприимство? Окей. Итак, Taigi, остановимся на гостеприимстве. sustosime ties svetingumu. Что это такое? Kas tai yra? Да. А вы знаете, что она знает? Вы были у нее дома? Все, да. Была женщина в Ветхом Завете, Taigi, buvo moteris Senajame которая testamente, служила пророку. kuri tarnavo pranašui Гостеприимство. savo У них была svetingumu. отдельная комната, Jie turėjo atskirą и там было kambarį 4 вещи. ir ten buvo 4 dalykai. Стол, Stalas, стул, kėdė, кровать lova и лампа. ir lempa. Если вы хотите сегодня этим служить, Jeigu jūs norite šiandien to еще нужно tarnauti, обязательно 5-ю вещь, reikalingas dar 5 dalykas. пароль от Wi-Fi. Noriu sakyti, Wi-Fi. Это Ветхий Завет. Tai yra Senasis testamentas. Что мы здесь не найдем, Ko mes šiandien nesurasime, мы не найдем женщин-левитки, mes neransime moterų levičių, священницы, moters kunigė первосвященницы. ir moters, kurie dirbo su moterim kunigė. Только мужского рода. Только мужского Čia рода. mes randame tik vyrišką giminę. Между Ветхим и Новым Заветом примерно 400 лет молчания. Tarp Senojo ir Naujojo testamento yra maždaug 400 metų tylos. И там появились секты фарисеев. Ir ten atsirado farisėjų sektos. Знаменитая фраза звучит так. Ir labai žinoma frazė skamba taip. Лучше сжечь слова Торы Пятикнижия, чем доверить их женщине. Kad Torą 5 knygas galima geriau jau sudeginti, negu atiduoti ir patikėti В moteriai. Израиле появилось абсолютно жена-ненавистское движение. Izraelyje kilo toks judėjimas, kuris labai nekentė moterų galinčių tarnauti. Как можно больше гнобить женщин. Ir buvo noras kuo labiau pažeminti, nuleisti moterį. Откуда все зло? Iš kur visas blogis? Откуда? Iš kur? Откуда? Точно нет женщин. Даже по-русски сказал, уже по-литовски так нельзя сказать. Окей. Что мы посмотрим про Иисуса? Taigi, pasižiūrėkime į Jėzų. Рядом с Иисусом постоянно были женщины. Šalia Jėzaus visą laiką buvo moteris. Были те, которые регулярно ходили с Ним. Buvo tos, kurios reguliariai sekė paskui Служили jį, ему. tarnavo jam. Если мы возьмем апостола Павла, Jeigu mes paimsime paštalą Paulių, мы знаем 60 человек, которые по имени служили с апостолом Павлом. mes žinome 60 žmonių, kurie pagal vardą jie tarnavo draugės su paštalu Pauliumi 19 из них это ir женщины. 19 iš jų tai buvo moteris. 30% сотрудников Павла были Tai женщины. reiškia 30% Pauliaus bendradarbių tai buvo В moteris. Новом Завете Naujajame testamente совершенно другой уровень служения. yra visai kitas tarnystės lygis. Чем занимались женщины в Новом Taigi, Завете? kuo užsiėmė moteris Naujajame testamente? Гостеприимство, Vėlgi lieka tas pats svetingumas, материальное служение, materialinė пост и tarnystė, молитва, pasnikas ir malda, пророчество, pranašystės, евангелистки,
Moteris buvo puikios evangelistės, миссионерки, misionierės, диаконисы, diakonės, vis наставничество, dar sėkmingai mokino ir добрые ūkdė, дела, darė gerus darbus свидетельства. ir pagaliau pradėjo liudyti. Что мы не найдем в Новом Завете? Ko mes nerasime Naujajame testamente? Слово «пресвитер» только мужского рода. Пресвитер, старейшина, пресвитер, elder. Vyresnysis presviteris, tai jis buvo tik tai Только vyriškos мужского рода. giminės. Слово «епископ» только мужского Ir рода. episkopas lygiai taip pat jis turi visą laiką vyrišką galūnę. Почему? Kodėl tai buvo? У Господа спрашиваете. Galite paklausti viešpatės. 100 лет назад Prieš 100 metų началось пятидесятническое движение в бывшем Советском Союзе. prasidėjo sėkmininkų judėjimas buvusioje Sovietų И sąjungoje. если вы посмотрите на эти Ir фотографии, jeigu pasižiūrėsite į šias nuotraukas, везде есть женщины. pamatysite visur moteris. У них было 500 церквей, Jie turėjo 500 у них был bažnyčių, союз. turėjo sąjungą Руководство союза, ir sąjungos valdyba. там была женщина. Ten taip pat buvo moteris toje valdyboje. Американцы поддерживали их долларами, поддерживали их финансово. Amerikiečiai palaikė visus juos finansiškai. И я нашел, как эта женщина, которую вы видите здесь, отчитывается, что же она сделала за год. Ir aš radau, kaip ta moteris duoda ataskaitą, ką jinai nuveikė per metus. Послушайте внимательно. Galite paklausyti įdėmiai. В течение прошлого года Praeitais metais я посетила 102 собрания, aš buvau 102 susirinkimuose, проповедовала 250 евангелийских проповедей pasakiau 250 pamokslų и имела 50 встреч для наставления верующих. ir turėjau 50 susitikimų su tikslu mokinti ir ugdyti Если это tikinčiuosius. не епископ, я не знаю, как это назвать. Jeigu tai nėra viskupystė, aš nežinau, kaip tai galima pavadinti. Нужно ли нам сейчас это? Ar mums tai šiandien yra reikalinga? Задаем вопрос этот. Vėlgi užduodam klausimą. Каждую субботу Kiekvieną šeštadienį было женское служение. buvo moterų tarnystė. Каждую субботу 100 лет назад. Buvo kiekvieną šeštadienį tarnystė Было moterų prieš женское 100 metų. Jau tada служение. buvo moterų tarnystė. Если мы перенесем на настоящее время, Jeigu mes perkelsime visą tai į mūsų dienas, я покажу опрос, который я делал в нашей церкви. aš parodysiu apklausą, kurią dariau Чем mūsų могут bažnyčioje. женщины служить в нашей церкви? Kuo bažnyčioje pas mus galėtų tarnauti moteris. Мы нашли 24 возможности. Mes radome 24 galimybės. Все, что касается музыки, Viskas, kas susijęs su muzika, семейного служения, viskas, kas susijęs su šeimos воскресной tarnyste, su школы, sekmadieninė mokykla, душепопечения, su paaugliais, su Фотографирование. sielovada, su fotografija, кофе, который там у вас тоже делают, nuostabi kava, kurią ir jūs кухня. turite, virtuvė. 24 возможности мы Taigi нашли. в нашей церкви. 24 galimybės. Если посмотреть на этот список, Jeigu pasižiūrėti į šitą sąrašą, вероятность, все можно в вашей церкви то же самое делать. tikėtina, kad pas jūs bažnyčioje galima daryti viską tą Почему я patį. это делаю? Kodėl aš visą tai Дорогие kalbu ir женщины, darau, brangios moteris? Очень многие женщины начинают с негатива. Labai daug moterų pradeda nuo negatyvo. Вот у нас запрещено. Kad pas mus yra kažkas Вот у нас uždrausta, нельзя. kad pas mus kažko negalima. А вот Джойс Майер. O va štai Joyce Meyer. А вот у нас нельзя быть Джойс O pas Майер. mus negalima būti. И так далее. Дорогие Taigi, женщины, brangios moteris, смотрите, что можно. pasižiūrėkite, ką galima. И благодарите Бога, Ir dėkokite Dievui, что Он поставил вас не проповедниками. kad jis pastatė jūs ne Потому что pamokslininkėmis, это очень тяжелый труд. nes tai yra sudėtingas darbas. Проповедник – это не болтовней заниматься. Pamokslauti tai ne šiaip pakalbėti. Все вместе скажем? Ar galime Amen. visi kartu pasakyti? Итак, Amen. что же вам делать, дорогие сестры? Taigi, ką jums galima daryti, brangios То же seserys? самое, что у мужчин. Viskas tas pats kaip ir pas vyrus. Бог дал вам дары. Dievas davė jums dovanas. Найдите свой дар. Raskite savo dovaną. Найдите свой дар. Raskite savo Не dovaną. просто делать что-то, Ne šiaip daryti а kažką, найдешь свой дар bet kai tu surasi tą и savo будешь dovaną служить этим даром. ir tą dovaną tarnausi, Это будет такое благословение. tai bus toks didelis У меня palaiminimas. старший сын Aš turiu vyriausią sūnų и 5 девочек. ir 5 mergaitės. Когда наша первая дочь Kada mūsų pirmoji dukra стала уже подрастать, ūgtelėjo šiek tiek, мы начали задавать вопрос. mes pradėjome užduoti Чем она klausimus. может заниматься в церкви? Kuo jinai galėtų užsiimti И мы bažnyčioje? пошли классическим путем. Ir mes ėjome klasikiniu keliu. Музыка. Muzika, nuo to viskas prasideda. Ненавижу музыку. Nekenčiu muzikos. Служение детям. Galbūt tarnystė vaikams? Убью этих детей. Norisi juos nugalabyti. Ну, не так, но просто Gal ne taip не stipriai, aš мое. jau truputėlį dramatizuoju, tai И buvo мы aišku, kad начали tai ne смотреть jai. своей женой.
Ir mes pradėjome žiūrėti su savo Чем она žmona, занимается в свободное время? kuo jinai užsiima laisvalaikiu. Все свободное время Visą laisvalaikį она рисует. jinai piešia. Это дар называется искусство и творчество. Ir ta dovana dažniausiai vadinasi menas ir kūrybiškumas. Тогда мы задали вопрос. Tada mes užduodam В klausimą. нашей церкви поместной, Mūsų vietos bažnyčioje, где она может служить своим даром? ką jinai galėtų daryti ir kaip galėtų tarnauti savo dovaną. И у нас есть медиаслужение. Ir mes radome mediją tarnystę. И мы попросили медиаслужение. Ir mes paprašėme žmonių Чтобы они atsakingų už приняли mediją нашу tarnystę, дочь. kad jie priimtų mūsų dukrą. И это было 6 лет назад. Tai buvo prieš 6 metus. Сейчас она мама 3 детей. Šiandien jinai yra 3 vaikų mama И иногда она до 5 утра ir kartais jinai iki 5 ryto рисует и делает что-то для церкви. vis dar piešia ir daro kažką Никто dėl ее bažnyčios. никуда не давит и не гонит. Niekas niekada jos nespaudė Человек ir нашел свой nevijo. дар, Bet žmogus rado savo служит этим dovaną даром в церкви ir tarnauja tą dovaną и готов это bažnyčioje. делать до 5 утра. Ir yra pasirengęs daryti tai iki 5 Наша ryto. задача не делать, что попало. Mūsų užduotis yra nedaryti tai, kas papuolė, Найти свое служение bet rasti savo tarnystę. и этим служением служить Господу. Ir būtent tą tarnystę tarnauti Dievui. Скажем аминь, дорогие. Pasakykime, amen visi drauge. Мое время выходит. Mano laikas po truputėlį senka. Я здесь приготовил еще кое-что. Я остановлюсь только на одном вопросе или на 2. Aš esu dar parengęs, kai ką tai pasistengsiu dar sustoti ties to vienu klausimu ar ties dviem. Что įdomiausia praleidžiam. Самое интересное пропускаем. Не страшно, да. Я покажу 2 челленджа, которые касаются вас, дорогие женщины. Taigi parodysiu 2 iššūkius, kurie liečia jūs, mano Первый brangios challenge moteris. для Tai ir вас. tas pirmasis iššūkis yra, Как во всех этих ролях kaip tarp visų tų не vaidmenų потерять женственность? neprarasti moteriškumo. Не забыть, что вы женщина, а не только служительница. Nepamiršti, kad jūs ir moteris, Не o ne tik только tai мама, tarnautoja, а ne вы tik mama. женщина. Конечно, tiesiog понятие moteris. женственности Žinoma, moteriškumo у samprata каждого свое. pas kiekvieną gali šiek tiek Что skirtis. такое женственность? Kas yra Что такое moteriškumas, женщина? kas yra moteris. Вот пару таких примеров. Galbūt va čia galėtų būti keli pavyzdžiai. У каждого свое понятие. Дорогие Kiekvienas turi savo женщины, supratimą. Taigi, mielos moteris, найдите время raskite laiką для себя. savo. Не для детей, Ne vaikams, не для мужа, ne vyrui, не для церкви. ne bažnyčiai, Для себя найдите время. bet savo asmeniškai. Когда вы последний раз книги читали? Kada paskutinį kartą skaitėte knygą? Занимались спортом? Arba užsimėtumėte sportinę veiklą? Заботились о своем здоровье? Rūpinatės savo sveikatą? О своей внешности? Arba savo išvaizdą? Об отдыхе для себя? Arba poilsių savo? Когда вы в последний раз так вот прилегли с книгой, Kada paskutinį kartą atsigulėt su knyga? проснулись через 40 минут Pabudote po 40 minučių и не сказали, столько можно было сделать. ir nepasakėte, Dieve mano, kiek praleidau ir kiek nepadariau. Потерянное время. Praradau savo laiką. Когда вы последний раз мечтали с кружечкой кофе. Kada jūs paskutinį kartą svajojote su И kavos никто не puodeliu дергалась, rankose? мама. Niekas netampė už skvarno mama. Потому что mama. муж забрал детей Nes vyras pasiėmė и сказал, vaikus расслабься. ir pasakė, brangioji, Езди подружкам, atsipalaiduok. покушайте Nuvažiuok pas savo вместе, draugas. кофе Suvalgykite ką попейте. nors skanaus, Я все išgerkite geros сделаю. kavos. Aš viską Это не padarysiu. потерянное время. Tai nėra prarastas laikas. Это инвестиция в хорошую маму. Tai yra investicija į gerą mamą. Кто из вас слышал Эрих Мария Ремарк? Слышали такого Kas человека? girdėjote Eriką Mariją Rimarką? Он с моего города, откуда я приехал, Jis yra Оснобрюк. kilęs iš to paties miesto, iš kurio aš atvykau. У него есть знаменитая фраза. Ir jisai yra pasakęs tokią labai žinomą sparnuotą Женщина, frazę. которая экономит на себе, Moteris, kuri taupo, вызывает у ant мужчины savęs. единственное желание сэкономить на ней. Iššaukia vyrui vieną vienintelį norą sutaupyti jo sąskaitą. Перестаньте экономить на себе. Nustokite taupyti savo ir ant Все для savęs. детишек, Kad viskas dėl vaikų, все для миссии, viskas dėl misijos, все для других. viskas kitiems. Чтобы муженек Kad tik отдохнул. mano vyras, vyrelis, А я vyras pailsėtų. когда-нибудь, O jau aš kada nors, я когда-нибудь. kada nors, Для вас kitam gyvenimui. решение сегодня. Taigi sprendimas jums šiandieną. Решение жить сейчас. Priimkite sprendimą Не gyventi когда dabar. дети вырастут. Ne tada, kada vaikai užaugs. Не когда вы наконец-то разведетесь с мужем. Ne tada, kada galiausiai Bože, išsiskirsite upasi. su tuo vyru.
Не когда вы дом купите или Ir ne tada, выплатите, kada что бы там вы nupirksite например. namus ar išsimokėsite tą, ką ten reikia Живите сейчас, išsimokėti. дорогие Gyvenkite женщины. šiandieną, Очень brangios многие moterys, женщины nes labai daugelis moterų живут с синдромом отложенной жизни. turi tą atidėto gyvenimo sindromą. Когда-нибудь Kada nors, дети вырастут. kada vaikai Я užaugs, высплюсь. kada aš Я начну galiausiai что-то делать для išsimiegosiu, себя. aš kažką tada pradėsiu daryti Кто dėl из вас savęs. помнит Kas iš jūsų prisimenate? знаменитый бабушкин сервант? Žinoma, Кто-то есть? močiutės servantą. Помните, да? Там стоял чешский хрусталь. Ten stovėjo čekiškas И krištolas. если ты его тронешь, Jeigu tu jį руки paliesi, тебя трубят. nukirsiu tau rankas. Потому что это для особого Nes tai yra случая. tik ypatingai progai. И мы всегда, бабушка там протирала пыль. Ir močiutė mano visą laiką ten labai kruopšiai И этот nuvalydavo случай dulkes. никогда не наставал. Ir tas įvykis niekada netėjo į jos Ну, gyvenimą. Савочки помнят, я смотрю, что-то. Mes su Savačka У panašiai них еще labai осталась prisimenam. травма с чувством. Nes liko ta vaikystės trauma širdies skambutyje. Синдром отложенной жизни. Atidėto gyvenimo sindromas. Не живите пока, 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 пока. Negyvenkite kol kas, kol kas, kol kas. Найдите время для себя сейчас. Raskite laiko savo dabar. После этого собрания Galimai po šio susirinkimo. мужья возненавидят меня. Galimai vyrai manęs pradės truputėlį Но nekęsti. мне все равно, я уезжаю завтра домой. Bet aš vis tiek ir išskrendu, tai man nelabai čia rūpitas. И последний челлендж – это И изменение последний. ума. Iššūkis tai yra savo mąstymo Mind pakeitimas. change. Изменить Mind change. мышление. Pakeisti mąstymą. Вы видите, здесь огромный танкер. Matote nuostabį lailę. И один lainerį. психолог сказал такие Ir слова. vienas psichologas yra pasakęs taip. Человеческий мозг Žmogaus protas имеет диаметр поворота танкера. turi diametrą sulik tankerio galimybėmis pasukti. Чтобы измениться, Kad jam pasikeisti, нужно время, цель и reikalingas четкий курс. laikas, tikslas ir labai aiškus kursas. Легко развернуть такой джетский. Labai lengva pasukti tokią Но чтобы smulkią такой valtelę, galim огромный sakyti танкер taip, bet развернуть, kad pasisuktų tas galingas laineris, нужно tankeris, много больше. reikia dėti daug. И, конечно, здесь pastangų. сидят женщины, Žinoma, čia yra tos moteris, которые говорят, kurios sako, да, ты классно говоришь, jo, tu nuostabiai kalbėjai, но если бы ты знал мою ситуацию, bet jeigu tu žinotum mano моего situaciją, мужа, mano vyrą, моих детей, mano vaikus, ты бы никогда такое не говорил. tu niekada Это не nebūtum для pasakęs to, меня. ką pasakėjai. Может быть, есть женщины, Tai ne dėl но вот manęs. это не для меня. Gal yra kažkokios moteris, kuriam tas Мой galėtų муж tikti, никогда bet не ne man. изменится. Mano vyras tikrai niekada Мои дети никогда не nepasikeis. Ir mano изменятся. vaikai nepasikeis. Единственный человек, Vienintelis žmogus, которого вы можете поменять, kurį jūs iš tiesų galite pakeisti, это кто? tai yra kas? Это вы. Tai esate jūs. Махатма Ганди сказал, сами будьте тем изменением, которое вы хотите видеть в мире. Mahatma Gandhi yra pasakęs, patys būkite to pokyčiu, kurį norėtumėte matyti pasaulyje. Очень многие женщины Labai daugelis moterų живут в статусе жертвы. gyvena aukos sindromu, Все плохо, kad viskas yra blogai, все плохо. viskas yra На tikrai прошлой blogai. неделе у нас был День матери. Praeitą savaitę mes turėjome mamos И я dieną проповедовал на тему Анны, которая была мама Самуила. ir aš pamokslavau Anos tema, Anos, kuri buvo Samuelio mama. Вся история Анны – это 43 стиха. Visa Anos istorija yra 43 eilutės. Первые 8 стихов Pirmos 8 eilutės, она плачет, jinai verkia, она плачет, jinai verkia она плачет. ir dar kartą Но verkia. центральный стих – это 9. Bet centrinė ir pagrindinė eilutė yra 9. И встала Анна Ir galiausiai pakilo и Ana начала действовать. ir pradėjo veikti. Если вы хотите действительно быть женщиной на 360 градусов, Jeigu jūs norite būti moteris 360 laipsnių aplinkui, вам нужно встать и действовать. visų pirma, jums reikia pakilti ir pradėti Бороться veikti. за свое счастье, Jūs turite kovoti за už savo свой laimę, брак, už savo за свою santuoką, семью. už savo šeimą, Статус жертвы nes aukos вам не statusas нужен. jums visiškai nereikalingas. Гель после нытья, Gėlis po prausimuose, он вам не нужен. jis jums nereikalingas. Последняя моя мысль. Taigi paskutinė mano mintis. Знаменитая молитва, Žinoma malda, которую мы сейчас мысленно помолимся. kurią mes dabar mintimis pasimelsime. Боже,
Dieve, даруй мне душевный покой. duok man dvasinę ramybę. Принять то, что я не в силах изменить. Priimti tai, ko aš neturiu galimybės pakeisti. Мужество изменить то, что я могу изменить. Drąsiai keisti tai, ką pakeisti man yra įmanoma. И мудрость отличить одно от другого. Ir išminti visą laiką atskirti vieną nuo kito. Может быть, ты сейчас sидишь здесь Galbūt tu čia dabar sėdi и говоришь, у меня такого никогда не произойдет. ir sakai, su manim taip niekada neatsitiks. Может, ты глубоко ошибаешься. Galbūt tu labai stipriai klysti. Бог любит тебя. Nes Dievas myli tave. Бог хочет, чтобы ты была счастливой. Dievas nori, kad tu būtum laiminga. Бог на твоей стороне. Dievas yra tavo pusėje.